laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam musidɓe julɓe tedduɓe awa aray ɗuma fi landeden activama e kala faalaɗo marɗo landal haray no wawi wadde star 61 ko woni étoile 61 haray usage en jabano en mbere ko Allah taginani ɓe o inchallah. Nam lan udditande adiɓe waɗde ɓen ɗo. Nam assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Nam Usaye no jenti on ɗon. Assalamu aleykum Usaye. Wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ala ton jantum awon jarama fi yewtere nde yo Allah yoɓon ko ɓuri e moƴƴude. Allahumma amin. Allah yoɓo en fof. Amina. Nam hara millam marɗo landal. Nam. Ko wano ɗo ni mi yehi ɗo e buseri halal. Nam. Joni noon yeeyayɗo on tawi mo yewtida ɗon e gorko me harana julɗo. Kono o wowlini on ɗon ha on seedi ala reweteɗo si wona Allah wondema nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo Allah. Donc joni noon oya wowli o jali o yaltoyi joni noon oya haray famali kañum ko honɗum wowli donc haray ɗum ɗon no moƴƴi ko oya waɗi ɗon kon ka moƴƴa. Sen wattita landal ngal mi famani ala kam moƴƴa ko mi yewɗo e buuseri yeeyay ɗon ɗon noon ko julɗo ko marocain-jo donc mo yewtide ɗon noon tawi goɗɗo go kan no ari ɗon client jo on ɗon noon o wowlini on ha on seedi wowli sahada on fi natugol ka diina donc oya noon kañum mi sikki haray andali ko hon ɗum wowli par ce que ɓe gayni yewde tun oya kañum continue yaltoy goɗɗo goo noon woni e landagol mo si oya hara faami ko wowli kon oyni o kanko haaja ko ɓay oya wowli lanni donc min noon ko ɗum ɗo mi jiɓi say noon o wowlin ɗo mo so tawi ɗum ɗon haray no moƴƴi konko waɗi ɗon par ce que oya aray anda si wowli e si wowlaali honno ko honɗum wowli e sina honɗum bon haray landal mon ngal paamike tigi tigi on haray on anndi golleji ɗin ka adna ɗo ko ɗi ñaawirte ko anniye on tigin on googo musidɗo men marocain jo on kañum ko moƴƴere faala ko faalanade oya ko diina ene yewtere makko nde si tawi woni hara oya ko wowli kon hara koye hoore anniye wowɗo kalima shahada on ɓay l'islam on ko wisi goɗɗo naatay ko diina googo on taw ko on tin loota longal on te noon o wolne kalima shahada on bon marocain jo on ko anniye faala ko anniye moƴƴo o faala fi naɗugol oya ko diina bon on ɗon anniye makko on si tawi woni ko haqiqa ka hakkille makko ko anniye makko ɓonete ka ɓernde makko ko fi oya naata ko diina o faala ko baraji o jogii oya kadi wowluɗo on si tawi woni hara ko oya yewtimo kon o faami hara ko woodi kon koye hoore haqiqa haray o woni julɗo haray o woni julɗo si tawi noon hara ko sama kala o jogii haray ñawor nden hakkol makko kanko ko wonete ko anniye makko on wona ñawitirede wona hono wiyete goɗɗum ngo simo wawi wowde ɗon hara ko sama kala o wolni o yimo yalta ɗum nafatamo fus. Ok andi noon ko ɗum par ce que mi sikki oya faamali ɓe gayni wowlde tun oya gayni wowlde tun tawi gaynimo yeeyude après oya kañum yaltoyi mais goɗɗo goo noon tawi no nder toon on ɗum fuɗɗimo landade oni wo est ce que hara o faami ko honɗum wowlinɗamo ɗo oya marocain jon inni tefa ɗum ɗon joni si oya faami si faamali tawi oya kañum yeehi donc ko wiɗen kon ko anniye makko on o ñawitirte tawi woni hara ko wowli kon himo andi wondema ko fi onte himo andi ko woni wowlude o joguite ke ɗum onte ka ɓerde makko e hoore haqiqa haray ko moƴƴere o mari o naati ka l'islam o ni julɗo sama noon so sama kala o ƴetti haray ko sama kala konta. Ok aray ko ɗum on jarama albarka jarama onon kadi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Lawde hikkiɓen ɗo ɓe naatɓe ɗo email ko Bari Alpha Ahmad. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. On jarama de jan ala to jam alhamdulillah Usaye no jenti on ɗon. Assalamu aleykum ustad. Wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ala ton alhamdulillah on jarama moƴƴo moƴƴi men nani yewtende laaɓi laabama yo Allah on yoɓo on ko ɓuuri e moƴƴude. Allahumma amin. Yo Allah no yoɓo en fof meɗen hokkore en ko falɗen kon. Amin amin. Bon aɗa min ko amin ko landam jogii ɗo ko yewti e yewtere ko yewɗon kon bon mi nani ɗo maka noon e hadis nelaɗo ko e maki wondema joni mi udditande woɓɓe kene ha si dartoy après
assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo email mariama ba assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko min ga on jarama usta no jentiɗo. assalamu aleykum ustaz en. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On jarama de batte yewtere nde Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude. Allahumma amin. Allah no yoɓon en fof. Amin. Min la mari landal ko yowitaki e ko mako ɗon ko suuma e on dari no har labbikare ɗo pikirje ka juuɗe ka reedu. No har la hoori e nder ɗen balɗe ɗo ɓegiti siko balɗe 5 siko balɗe 7 faala andude est ce que miɗo wawi yoɓitude konko mi wonno pikade ɗo halan hoori. Joni ko faalon andude ligne mon on laaɓa moƴƴa. Joni hay simi faami landal mongal hari ɗon pikade e nder balɗe ko wonno ɗon horde kon balɗe 6 ma 7. 5 ma 7 mi yeggiti ko balɗe 7. Est ce que no waɗɗi on yoɓugol ɗen ɗon balɗe ko no landal ngal ka? Bon, ɗen ɗon balɗe piqûre ko pika ɗon kon e piqûre fi tagaɗo horɗo ino mari catégorie ji ɗiɗi. No woodi piqûre jago toon tawayde jonnata on tigin doole. Siko ɗen noon piqûre je on tigin pika haray sumaya makko o bonaali o yoɓata. Bon, amma noon siko piqûre je jonnayɗe doole haray ɗon ko on tigin heɓi forcé fi heɓugol doole fi horugol honno wiyete ɗum noon haray bonnay sumaye. Kono simi faami onon ko landi ɗon kon ɗo ko on nawnu ko fi nawnare. L'islam on ko wi bonnay sumaye e koko naati ka nder reedu kon. Yon noon piqûre mo pika ɗon on simi faami ko piqûre fi nawnare ko nawnu ɗon wona piqûre ko jonta doole ka? Ko fi nawnare. Voilà, onon haray on waɗɗaki on yoɓugol sumaye ɗen wonate waɗɗaki on yoɓugol ɗen no balɗe. Si tawi on ñamano. Ok, mi ñamano mi continue ɗo. Awa ɗon sumaye mon on hino selli on mara ko yoɓon hay fuy. On jarama e Allah hokku baraji ɗi. Allahumma amin. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On kadi weltanama. Nam lan udditande hikki ɓen ɗon inchallah. Aray faalaɓe wadde ɓen lande ay wadde star 61 inchallah. Nam, assalamu aleykum. Ɓe numéro mum sakkitori ko 80 28. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. Sa no jenti on ɗon. Assalamu aleykum ustaz en. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naala toon? Alhamdulillah. Hara on jaɓama battana yewterde Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude. Allahumma amin. Nam, arana marɗo lamdan wona minen ɓe on ɓeero gaaɓen ɓe yara oti wona siɗa huuɗi e nder appartement ɓara kawtal ɓe no leyi wonande fi pay koye makoye hara ɓe doga kenen ka suudu ma ara joué ji maɓɓe ɗin kene ara nooɗa bruit est ce que noon kan no tawa fi hakke kawtal on ka hara ko on noon landal mon ko landal moƴƴal haray telema fi lorgol kawtal on noone wonone no lorrira haray labaka ko woni ɗon haray ɓayi ko payko jogi ɗon payko ko haray no metti wadde contrôle ɗon haray ko yo on eto fanne ko wawu ɗon ko mo fi wiyata ɓe waɗo bruit ɓe lora kawtal ngal kala ko tawi hino sengo dow taaga mon on Allah nanguesirta on ɓay on etike Allah inni en la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah ka waari wonki sina ko kitonta kon onon ko yon eto rewon sariyaji beru ko taagana ɗon kon fof wiyata fay koye mon ko waɗo bruit tampina kawtal ngal ite woni on etike ha beru ko taagana ɗon kon tawi ɓe lorri kawtal ngal ko marɗon ko yawgol toroɓe ɓe yaafo ɗon tuma o tuma men fotti ka escalier ji ni otti torɗomo tuma o ya fuye ɓay kankar mo mari pay ko enna kanko probléme ala ɓay kankar mo mari pay koye donc ko ɗum ɗon une fois o yaafike haray on yalti e probléme on few haray o sengo ɗon kadi haray wona e hoore anni e moɗon ɓay ko paykoy on anndi kanko ko watta paykoy ko watta bruit on kon e onon ko watta bruit on kon eno serti par ce que onon eɗo wawi accude bruit on hara wolano paykoy koye noon kenen haray on wataɓe wadde contrôle à 100%. ɓeɗo ko wawɗon kon noon son étiqué si goɗɗum yaltoyi ɓaawo ton loroyi kawtal ngal haray na e taaga moɗon ko yon toroɓe hakke si ɓe jaɓi haray on yalti e probléme awa on jarama on jarama albarka Allah ɗa on jotti a jan allahma amin allahma amin
naam nda udditande keɓɓen ɗon awa naam assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 9100 assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh awsa no jenti on ɗon naam assalamu aleykum ustad waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naala ton jam tun on hollata alhamdulillah yewtere nde labama yo allah alan ɗon yoɓiron joddi aljanna allahuma amin allahuma amin mi ɗon question ji ɗiɗi awa ara noon ɗon ko yowiti e ko maako ɗon kon ɗon si kawtal ngal ɗiɗa ɓum ɗon ko si goɗɗo no juulde ni ndu honndu honno on tigi gerdirta ka honndu ɗon hara kono haaniri par ce que haade yiyay woɓɓe ɓe haylay honndu ndun haa woɓɓe kadi sappo tun deƴƴinoo ɗon woɓɓe kadi wallina junngo ngon hara e fus waɗaaka jooni miɗo humpa anndugo ko honndu e ɗum ɗon haani haana waɗeede awa kono ko question sakkotoro minen arano on ko fi kawtal ngal on i arano mi woolaali mo mi waddi ƴawame ma tippo woppa on salama fi tayya on nam hino ari hono ɗinno hino selli sappagol honno ndun hara memminaari ndu e sappagol haa gayna memmina naɓa sengo ñaamo sengo nano ɗinno hino selli amma wallingol junngo ngon ka hoore koye onete ɗum a busal on tigin hara honno wiyete tayyaake ɗum ɗon mi anndana ɗum noon dalil ko ɗiɗa mi anndi dalil muɗum sappagol aron tigi memminaali e sappagol honno ndun haa gayna memminandu dilna naɓa sengo ñaamo sengo nano ko ndu woni fii ɗum ɗon bon hara ino tawa e hikma ko woni e fii sappagol ngol kogo on e honno wiyete sappagol tun hara e memminal honno ndun ɗum ɗon e ko sappi wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko gooto bon sappagol haa gana memmina honno ndun wono mazhab imam Malik ɓe inni haray e honno wiyete memmingol honno ndun annitina on tigi mo e nder julde maka nder julde makko fiyata o yejjutu wondema emo nder juulugol ngol aɗa ko ɗum ɗo woni ko mi anndi fii mum ko wondiri fii sappagol honno ɗum ok yoni ka ɗiɗaɓunda no fayda no way to was ko curiosité yoni o maakiɗon wonandema ko yontigi yaafo woni julɗo o woni wonamo julɗo o yoni question an on ko tawi woni ɓayɓe inni mo wona julɗo on natta aljanna aray ko important on fi yaafagol mo wona julɗo mi tawaray ɗon wawi jabaɗo hara ko honɗum wonani ɓen ɗon importance on miɗa andigoy on ti ɓooyi nande tagaɗo ko yaafotoɗo mi waɗa e ɗiɗi fi ɗum ɗon joni ko yaafagol keefeero on woni on faamaade fi muɗum naforden ko onno ko honɗum nafata yaafaɗo on kamɓe yaafaɗo ɓen landal mon ngal no moƴƴi ha ronki on anndi suguɗe landaka yimɓe anndata lorrugol keefeero are yona ko moƴƴi nam Allah subhanahu wa ta'ala kanko keefeero on o hettoya hakkeji makko ɗin haa ɗi timma o landoye fii ko woni kon keefeero feere alo lando on o wi en ka qur'an makko wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. deftere nde wallinoyte ayiyay bombe ɓen hino huuli ko won nder ton kon heɓe wiya bone amen ko honno heɓi nde deftere nde accata ko fanɗi wona ko mawni sina nde winda ɗum ɗon holli e wondema kala ko waɗɗa ɗo ka adna ɗo Allah winday Allah jonnitoyay keefeero on droit ji makko ɗin haqqeji makko ɗin haa ɗi timmatis o ñaawoyama ko woni kon keefeero feere ino ari e hadis naɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa ñawlike ɗo goɗɗo mo ñawliɗa wo foti ko julɗo ma ko keefeero si woni a yawtoyi ka wiyete ɗon e honno wiyete sirat a fokkiti ka aljanna on tigi ko ɗon o wonata haa
ɓe o doganino hakkeji ɗin fof hetta hakkeji mum so naata ka aljanna hayyanɗo shahid ko on ɓuri marde martaba simo ñawlino goɗɗo ɗo yo naatuka aljanna koko dambugal ɗon o jooɗoto ɗon haa oyamo o ñawlino to ara ɓe aranta ɗon ñamande nden si o naata ko aljanna fanni ɓe aranta o natta ɗum ɗon holli e wondema keefeero on fii ko keefeero o hettay hakkeji makko ɗin e droit ji makko ɗin ko ñaawe ko woni kon keefeero feere haray goɗɗo fiina o julɗo kala ko waɗuɗamo Allah subhanahu wa ta'ala o jontay mo hakke makko on hino sifa nokkugo wondema e iɗe andi kamen hiɗen mari nayi goɗɗi ɗen tawa no mari gala goɗɗi mara gala ma baadi go tawa no mari gala ɗiya mara gala marɗi gala ɗin si hawi ɗi ala gala ɗin yawmal qiyama Allah lan on jonnoya ɗi mara gala ɗin gala ɗi yotto haa ɗi timmina tis on se noon Allah en inna ɗi wonto mbullaari joni on jarama buy Allah lan ɗum winde baraji ɗi waɗan joddi aljanna firdaus ha jañitten kañum kadi on jarama buy Allah yoɓu ko ɓuuri moƴƴude nahla ha assalamu aleykum nam nane fuɗɗonoɓe posude question ari Ahmad assalamu aleykum aleykum salam a jeni yafede lina men ga moƴƴa hande ɗon nande nam ko ɗum layide ɗon naatu yalta sok fa nam ɗo men nande no wawi nabude ɗon ɗo e kuɓɓa kadi ustad assalamu aleykum komin nane fuɗɗino landago minni min landal ngal koko yowiti e hadis nalaɗo makko ɗon nane wondema yahu waɗugol zina e quartier woɗɗitiɗo ɗum ɓuri ɗuytade bakkatu e ɗi waɗugol zina e quartier mo woni on bon min on mi famali fayda ko honɗum tigi tigi woni kono faala e on hadis ɗon faandi e on hadis ɗon mi anndi kay buy no dallinora sifa ɗum ɗon et puis ukko e waɗugol zina inna vraiment ñalaɗo ma ki on tigi na e waɗu zina quartier ka won ɗon mais ko yahu ka woɗɗiti waɗoya zina buy no dallinora ɗum no ɓaaroro ɗum naata e zina wara mi ɗo faala yon laɓɓinam men ɗo moƴƴa e on hadis ɗon par ce que min tigi mi annda ko honɗum tigi tigi woni ma'ana on hadis ɗon landal laɓangal landi ɗon ɗo par ce que no gasa hara nder yewtere hannde woɓɓe faami goɗɗum ngoo yewtere hannde ko joopi wondema ko hollugol martaba kawtal wondema ko faameten ɗo wondema kawtal joma on hakke ko tawi mo jogii martaba e hoore ma hay wonate hadis komo woli fi mum kon taho on faamino mi yewtide hadis on noon laaɗo on sallah sallam ɓe landi sahabaɓe ɓen honɗum marɗon ko yewton e fi zina ɓe maaki Allah subhanahu wa ta'ala harmini zina ha yawmal qiyama on andi o wi ɓe wi no harmi ka harmi ha yawmal qiyama joni noon si goɗɗo waɗi ko harmi ara waɗi zunubu ka waɗaɗi ara waɗi zunubu kono ko honɗum marɗen ko faamen ɗo wondema degré yahuɗo zinoyi ka muuti ton degré makko on hino hayfi eddi zinoɗo kawtal mum ɓeygu kawtal mum joni si woni hara masalan yahuɗo zinoyi ka muuti fosketeno ko Allah subhanahu wa ta'ala to masalan tumoni jonnodego loyru temedere hare zinoɗo debbo kawtal mum on ɗon ko ɓuri loyru temedere woni ko foccete hakke ko tawi ko waɗi kono hulɓini ɓuri oto ɗum ko goo si feƴƴi ɗon téléma pisina on ɗo yonete hakkil goɗɗo yahu e goɗɗum ngoo laaɗon sallah sallam maaki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min goɗɗo zinata tawi o zinata hara ko gomɗinɗo donc holli hara tawi o zinata haray wona o gomɗinɗo goɗɗo woni noon wona o gomɗinɗo haray o naata aljanna déjà parce que laaɗon sallah sallam maaki la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ila akhir alhadith goɗɗo naata aljanna sina o gomɗina on gomɗinta ha hayde ndi ɗon donc holli wondema oɗo limano on heno riwa e makko ɓay woni himo zinude donc si goɗɗo limano ittama e makko ara o tawaka e yimɓe monate moƴƴuɓe ɓen nam assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 29 43 assalamu aleykum waaleykum salam on jarama nala toon alhamdulillah ustad no jenti on ɗon ustad sara assalamu aleykum
aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nala e mon on jarama ɓeydangol e jama on tentini woɗɗitiɓe hoɗoli meɗin no wonde nafoore moƴƴe yallo won koɓuri moƴƴude hara landal angal ko hakke haɓɓol hayri ɗon wonande neɗɗo yaltuɗo yangi ɗaɓɓi ha heeɓi suusi ɗaɓɓude addude ɓeygu mum ko nokkude kala kamɓe woni e ɗe leyɗe woɗɗitiɗe wona ɗon o hokkitama on suddiɗo ɗon golle piiji ɗi fof ila ƴettugol téléphone piiji ɗi fa o woota o wawa ñande goo on suddiɗo few taw duhiɗo ina moodi afina mi wawata wondude e ma o accan noon o yaaha o ɗaɓɓoya goɗɗo goo haray hakkeno ɗon ka ala assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray o landike ɗo landal molnal ngal wondugal e probléme ji molnaɗi e leydi ka wonde en Europe ɗo haray on no wiyete min komin mari komi wiya kala tawɗo hino concerne ɗum koko ɓe landiɗo haray go'o on wona mantugol men menen worɓe ɓen kono ko waɗugol wolugol ko waɗi bon hiɗen andi en fo meɗen ko iwɗen Afrique arɗen Europe ɗo ko honno wayirno ɗen si on tigi hino yeddi ɗum yo ndaaru photo ji ko marno Afrique kon e photo ji ko mari kon hande Europe ɗo te photo ji ɗin ko gooti masi o tintike ka ndarogal yo ndaaru yeeso makko ngo marno gon Afrique e ngo mani kon Europe ɗo siko woto wona woto fes ɗum en ala ɗuɗɗinde yewtere fi ɗum joni noon gorko ittuɗo debbo mum on Afrique yiɗani mon ko yiɗani kon hoore muɗum ɓayɗen andi ko sen wowli gonga e sen wowlali ko dogini en Afrique addi en ɗo wallahi min simi landami innayi ɓaydu ko wona ɗaɓɓere mbuuɗi ko lorra doguɗen arde doguɗen ton doguɗen joni noon gorko on yiɗani ɓeygu muɗum moƴƴere ko yiɗani kon hoore makko o ittoyimo Afrique o addi mo ɗo hiɗa wawi joni jannude ɗo goɗɗo ha o wawa o ɓurtoma ɗum no woodi nokkeri bus ka woni wadde hiɗa ittoya debbo ma on Afrique addamo ɗo o fama ɗo piiji o ɓuure no wawi wonde sabuji bus no wawi wonde ko ɓay hara gorko kañum mara tan par ce que ko kanko yewde o golloya odda dépense ino wawi wonde hara ko hakkille ɓe ɓurdi ɗum fof no wawi wonde kono ala kulli haalin ko honto woni ɓundu ɗiɗo piiji fof famugol debbo mo fi affaire téléphone ma famugol mo fi gurdang ma hentagol mo yeeso ma ɓurgol mo onate ngari makko kini yo ɓurtu ɓayɗen andi ɗi ɓurtay en fof ɗen andi sen immike ɗo yeey ka men Afrique yiwɗo en to wono andi harena Afrique wonɗen ko ga mara ko nokku goo donc gonɗo yeeso ko hombo woni saabu gonɗo yeeso iɗen andi ko Allah kono gorko on yiɗan debbo mum on ko yiɗani kon hoore muɗum haray debbo jogiiɗo sugu oɗo jikku haray tooñe no nder ton tooñe molanaɗe ko fii hon ɗum ko par ce que gorko on yiɗanimo ko moƴƴi kanko yiɗani gorko makko on ko boni o dogimo ɓaywoni o faami Europe ma ɓaywoni o hettali hakke makko on e ko faala kon na hakke dey ɗuma ko hakke ko faala kon kanko haray mo wiɗango sengo ɗon haray karaɓe ɗengol suguɗi jikkuji ɗo wona jikkuji aaden julɗo wa'irtani haray mo duwa faamude degré modi makko on woni makko hiɗani mo moƴƴernen kon ittimo ton addimo ɗo hara yoɓitamo ɗum ko boni haray ngo sengo ɗon ko tooñe molanaɗe haray hakke molnaɗon nder ton kala anduɗo ene waɗi sugu ɗum ɗo haray wattu hakkil haray o mari probléme molnaɗo yawmal qiyama par ce que o janfike modi makko wallahu alam nam joni min uditande hikkiɓen ɗon awa sala jaɓi awa inchallah assalamu aleykum natire ɓe email ɗo Diallo nene kajjata assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh on hiire jam nala to miɗon e jam alhamdulillahi fayno jentiɗo assalamu aleykum ustad en wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nala tom alhamdulillahi allah on yiɓon ko ɓuuri e moƴƴugol yo allah men nan jaɓi allahumma amin allah kadi allah on hokko baraji allahumma amin en fu mini ko yewti e landal angal nam ko woni ɗo joni si tawi woni on tigi ittama wona Afrique addama he hara ko modi on tigi addi on ɓe gondi ɗon noon ha tawa hara noon joni ko debbo on tun gollata fawto
famille gorko on e gorko on joni noon si a yeetike noon gorko on yo wallidir gorko on jaɓaali woni kanko hay janngugol faala an ko ya gollu fawtoɗamo ɗon kadi haray hakkeno toon ka haray on tii koye continti waɗgol ɗum ɗo landal mo ngal onon kam no moƴƴi ha yawde keerol on anndi no woodi kadi worɓe goo e men en worɓe ɓen jogiiɓe kadi jikkuuji kanɗi kas on anndi ko ko wiya dewgal ko ma ko ɗum woni faamodiral ina waya société ko ma gorko on totta hakkeji mum ɗin e fee debbo on kadi totta hakkeji mum ɗin e fee gorko on joni gorko on jooɗagol ɗon innaare koye debbo on kañum kadi gollu hawtomo ɗon kanko o jooɗo waɗa juuɗe makko ɗen ka reedu haray o annda droit ji makko ɗin par ce que l'islam on ko inni wonde makko gorko on duwa ittude dépense hay tawni debbo on ko risarjo ko gorko on duwa ittugol dépense amma noon tawni debbo on woni ko debbo moƴƴo himo faala waldirde moodi makko hino wawa fewndo ɗon hara ko asike debbo on udditi ɓayɗen anndi tawni ko Europe ga ma hayso ko Afrique hara ko asike debbo on uttingo sengo ɗon gorko on kadi koyo wonu aaden faamuɗo wiɗen e pular si ɓe yirgandema ɓaawo ngon an kadi yirgu reedu ndun donc hara kankadi na yo jooɗo ka suudu waɗa jum makko ɗen ka reedu makko o innar joni debbo on haray wonti korɗo kankadi haray o tooñi o tawama e tooñuɓe par ce que haray o wonaali gorko déjà l'islam on ko inni arrijalu qawwamuna ala nisaa ɗum ko holli kafiro wondema ko gorko on duwa hawtade debbo on waajomo yeetomo ko ɗum moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa adda dépense o ñaama dankomo ɗum ɗo woni ko woni droit gorko on amma noon si adna on change o yi tawi debbo on ino waya gollude waldida fi dépense on koɓe wallidir kamɓe ɗiɗo jooɗagol mo ɗon kankadi waɗa juuɗe makko ɗen ka reedu inna debbo on wattamo korɗo ɗum ɗon kadi haray o woni tooñuɗo kankadi haray o mari probléme moolanaɗo jalil naatoyɗo honto naatoyɗo sugguwanowa gorko marɗo rewɓe ɗiɗo tawa himo ɓurdindini rewɓe ɓen ton himo yiɗi ooɗa ɓurdindini ooɗa e ooɗa islam on ko inni wondema noon saltanamaki wondema o aroye yewmal qiyama hara sengo makko goo hino yani hara ko sengo woto o mari ko feccere aaden yon noon dan sigol naata ka aljanna tawara ko timmoɗo naati ton yon noon oɗo himo naati on noon catégorie par ce que ko wonɗo tooñude haray ɗiɗo kadi jikkuji wona jikkuji l'islam yamiraɗi noon piiji haray koɓe wallidir kamɓe ɗiɗo mo kala waɗa ɓeɗa ko wawi kon ɓe muñodira ɓe wallidira haray ko ɗum ɗo mari komi wolen o sengo ɗon wallahu alam albarka on jarama lan wawi ɓeydugol gotal yaso ɗon ok landal ɗiɗa ɓangal wonani ɗo joni noon si tawi menen wona addaɓe ga ɓen woni on tigui ari woni ga ha tawi ko wano noon kadi hara ko an ko yeru ko debruɗa o surruɗa on an emo wonduɗa on joni noon hara on ɗon falama hotoygol ka meɗen inna joni ko o hootay hara noon mo andi o jogaki goɗɗum o hoota kadi hara ka flawa o woni e yarugol hara koya o inna ko yon hooti obligatoirement e hara noon a ñama e hara waloto toon kadi haray ko ya yahu hara ko ya debru faggamo haray ɗum kadi haray lallandi ngallandal ɗon kadi haray ko honno safe on tigui warrata si tawi on tigui kadi haray koyo yahu toon hara koyo e fawto kadi gorko nandi jogaki goɗɗum ga ko an fawtima ko ya yaw kadi guine hara fawtoyoɗamo kadi si an ayni a yahata haray ko ɗum l'islam o wiye ɗum telemango sengo ɗon kadi on andi ko gorko on addunoma Europe ga si gorko on wi'i hooten debbo on tawi falaka hootude koyeɓe yewtuɓe famodiɗa fi wonugol ngol ga si tawile woni haɓe famodiɗale fi wonugol ngol ga gorko on inni tumma hooten waɗɗi debbo on koɓe howde par ce que gorko on addunomo ga amma noon si ɓe yeeyi Afrique ton gorko on kañum kadi koye eto ɓeɗo ko wawi kon yo etike ɓeɗo ko heeɓi o addi ɓe ñaami ko ɗum ɗon ɓuuri on andi ko ɗum fameten ɗo adna on ɗo o lannowo on tigui kala ko no neminori ɗo adna on o lannay koyo taw hara on tigui ko woni howude kon haraymo heɓude moƴƴere sa neminike ɗo ha noon tawi amata moƴƴere ka ala on tigui baali hay fus ko ɗum ɓe inni wo wa man rabiha ma allahi fa maza khasir wa man khasira ma allahi fa maza rabiha kala on gañiɗo ka Allah hara ko non o perdi hay fus kala on perduɗo ka Allah hara ko non o gañi hay fus
jon non ɗo wondugol debbo on e gorko on nokku goto ɗon ɓuri moƴƴande ɓe ɓayɗen anndi woni joni gorko on yehi kamen Afrique debbo on tu woni ga iɗen anndi nambarano ɗon ka hono woni nambarano ɗon donc haray ko ɓe yewtuɓe pamodira ko ɓe waɗu négociation ko wiyete ko négociation ko ɓe yewtuɓe pamodira debbo on sifanomo ko honno e conséquence joni si ɓe hooti ɓay haray dépense ala si gorko on décidi ɓe hootu sari am ko woni ko debbo on jokkumo ɓe yaha Afrique ton par ce que ko toon ɓe wonno maako haray ko ɗum ɗo woni komi faami e on ɗon masala wallahu alam noon yaara on jaaramal barka bo yalla yoɓon ko ɓuri e moƴƴugol allahumma amin ona kadi allah mi hokko mbaraji allahumma amin assalamu aleykum wa aleykum salam warahmatullahi wabarakatuh naam ɓe naatiri ɓe email ɗo Moukhtar assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi Dieng ala toon yam to alhamdoulillahi usani jenti on ɗon assalamu aleykum oustaz wa aleykum salam wa rahmatullahi wabarakatuh ala toon yam to albarka yo Allah yoɓɓo on joddi aljanna fi ko woɗɗo wajade allahumma amin allahumma amin alanno yoɓon en fof amin ya rabbi o komi faala o landagol ɗo ko fii ko maako ɗon naane fiimo no jogii rewɓe ɗiɗo hara no urdindini ɓe on maaki fii bone mum kono si tawi noon hara gorko on ko jombinimo debbo ɗimmo ko tawde o faamodiraale e ɓeygu makko arano on awo hollitii noon fami makko on gila law o inni o faamodiraali o faalaaka on ɗon o faaloyo ɓe seedo fami on noon ɓe inno o ɓayi on jibinaniimo jooni o waata seedde makko ɓe yewta ɗon haa gorko on finalement o jomba goɗɗo wonda yon ɗon awa wona kadi haa on tigi yayiida e mawɓe jiyo on ɓe ginna ɓiɗɗo maɓɓe on seedetaake jooni noon gorko on wonɓe on ko mum fanki wondi e debbo mum ɗimmo on ɗo woni fii ɗum no ñaawoore ɗum bon selama pingo sengo ɗon on anndi jooni himo jogii rewɓe ɗiɗo telema fiika giggol ino waawi seftude giggol ngol hakkunde ko yiɗi kon ooɗa debbo e ooɗa kono telen makka hakkeeji ɓay tu woni haray ɓe wondi ɗon imo duwa jontude debbo on hakkeeji makko ɗi ɓurdindingol ko wonde wolde fi mum kon wona ɓurdindingol ngol ka ɓernde ɓurdindingol jonnugol droit ji ɗi nder ton masalan jooni oɗo himo jogii rewɓe ɗiɗo o torna e oɗo complet ɗiɗi torna waɗa complet gooto ɗon haray o ɓurdindini ɗon haray o woni toñuɗo si tawi woni mi faami landal mol ngal amma noon ka nder ɓernde toon nulaaɗo on sallah sallam tigi hino yewti wondema Allah ɗum ɗo ko sendore annden ni e fii komi jeyi kon wata fenan e fii komi wawana hoore an kon ko ɗum ka ɓernde mi annda si ɗum no yehi de landal mol ngal allo financièrement o fii ittugol goɗɗum e ko dépense e piiji fof suka on haare no fawti ɓe ɗiɗo on no fawti oɗa debbo ko won tum ɓernde makko yalti e jiwo on few o faalaaka mo ɓe alaa wondude goɗɗum ngoo o fii ɗum ɗon noon ɓay o wooli noon o yettike jiwo on o faala ɓe seeɗo o yettike mawɓe o yettike mawɓe ƴende ɗe ndiyino fof ɓe jaɓaali jooni ko honɗum waɗi suka on kanko ɗon ko ma annde ko honɗum o wiiri o faalaaka debbo te woni ko sari al islam wii yonete wiiri yonete o faalaaka haray kosmo duwa ɗoftede par ce que kanko inni kanko yewno inni no faala o inni kadi o acciri ni haray o duwaka forcede te woni hara e koko sariya honno wiyete yamiriyoɓe serti kamɓe ɗiɗo amma noon tawi woni hara ko ngaygu haray l'islam on ko inni ko yewte o waaji wata waɗi ɗum noon par ce que oya heeɓi ɓiɓɓe ka makko amma noon tawi woni hara par ce que ɗon e wawata anndude gannda ko fiyonɗum o wiiri o faalaka oya tawi woni hara ko sari al islam dagini yo sertindin hakkunde gorko e debbo par ce que certigal ko hakko e juuɗe gorko woni na juuɗe debbo on amma noon tawi woni hara koko sari al islam ɓirti wondema ɗum ɗo no wawi wonde saabu sertindini ɓe haray himo duwa ɗoftede o no wiyete wata par ce que sertigal kan kadi no wawi wonde hara ɗo joni kaɓe wondi ɗon hara debbo on no lorri no wasi ɓe serti ɗon debbo on honno wiyete heɓoya newende noggo ka ɓuuri ka woni ka oɗa gorko ɗon mais nati ɗum no yeydi randal mol ngal yeydi woɗɗum no satti seeɗa ɓayta ɓe sifaaki tigi tigi haa ko won ɗum woni hakkude maɓɓe toon ɗum ɗon haɗa yawgol voilà joni ko ɗon haray ɓuuri mettude amdude par ce que amdi ɗo haray ko sengo woto wonde ñaawirde lefol gotol no ñoota ko ɓenna eplar par ce que ɗo ko ma anndo ko honɗum woni sabu ko gorko on wi'iri faalaka wondude debbo on
tawno sari l'islam noni ɗum ɗo yon sabu ko ɓe serti haray mo duwa ɗofte tawi wono woni ar l'islam o yi ɗum ɗon haray wona ko duwa wonde sabu ko ɓe sertiri haray ko duwa ko waajede wato wonu ka toño ɓen ɗon l'islam on inni walla musidɗo ma on foti mo tooñi o imo tooñawo ɗon so l'islam on landike mo ko hon ɗum tawi woni andama o tooña woni ko yo inna yo accu ɗo hara sa waɗi ɗum ɗo hara tawama tooñuɓe tawi noon l'islam on dartawi wondema ko sabu ko wiiri kon fala terdude oya ina woni sabu tiiɗuɗo haray ko yo ɗofte haray ko ɗum ɗo wonno komi andi fi ɗum ɗon wallahu alam no accanema hakke ɓeyta ɗon kadi goɗɗum acco noon yaaforde accon hakke si tawi noon suka o inni joni kanko o teni tu wonde maɓɓe seede kono himo darni suudu o inni o faala so suudu ka o darni ɗum hay so ɓe seedi jiwo on e ɓiɓɓe mumɓen ɓe wona ɗon ɓe watañ ha ñande wo tuma jiwo on jomba o so jombama o yaha ka moodi makko kono tanke ɓe on o heɓaali goɗɗo o iwataka suudu ton mo hara mo jonni mo suudu ka wona bon ɗin noon piijina ko tawa ko sara l'islam o in sara l'islam on ko inni sa acciti debbo ka falamo sertude debbo ko yo wonu ka galle ma toon ha yedda on timma so yedda on timmi haraya makko wayndiri haɗa ka maw makko ɓen o duwa hoodde wonoya tan ha o heɓa moodi ko ɗum ɗon sara l'islam on inni haray yona innugol haray o wonay ɗon par ce que imo wawi wonde ka makko ɗon honu marɗen ko faamen ɗo debbo wawata wonde ɓaawo gorko kadi wawata wonde ɓaawo debbo ko on ɗon hakke duwa iwde si tawi woni kanko wondata e debbo on koyo accitimo goɗɗo go jomba mo wona innugol o maraymo ɗon fi ɗuma ko waɗɗimo ko dépensugol pay koy si tawi woni honno wiyete kanko makko ɓe serti kono innugol o maraymo ɗon ɓe alda e dewgal wona ko l'islam o inni kon wa tasaruha kalmo allaka accomo ɗon yowitiɗo alaka ma alaka goɗɗo goo ɗon haray woni lorra ko suwa o wondi e makko masna ɗum ɓe serti ko ɗin noon ɗiɗi ko ɗum ɗo woni komi faami e nder masala on albarka buy Allah yoɓu moƴƴere ana kado weltanama assalamu aleykum namu tay takkuno luttuɗo haray nden ɗo e atten sala na minni ko tatoma nayo luttiɗo atten ɗo ɗum ɗon timmi aray acciren noon nam assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 7797 assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi taala on jarama de on jarama na ala toon ya yettude Allah sayno jinti on ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustad wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na ala toon yettude Allah tigi tigi o yewtere nde moƴƴima weltike yo Allah wat joddi aljanna yo Allah wat naminoɓe jaɓa hutora ko nani kon allahuma amin ona ka to weltanama noddugol andita ɗum ɗon no fof ko moƴƴere ara yo Allah hokku en fof amin ya rabbi aray landal angal koko yowiti e o affaire kawtal ɗum leɓay haray en fof ko wono wa Europe ga wonirɓen haray landal angal ko joni wono fewn ɗo joni subaka on ko telen 4 heures ma 4 heures et quelque joni si tawi woni heɓi on tigi lootagol longal ɗo e subaka on woni o yiiɗo e sonna makko woni watti kadi o hoyɗu par ce que wona suba par exemple minen kam e woni ɗo ko dow woɓɓe no hoɗi ley kono sa immike lootagol ɗon jemma wona lootanagol longal jemma ko ndiyam ɗan hibbata kon ka hurgo ton findinay kawtal ngal ɓay haray cuuɗɗin ko no nantodira moƴƴa noon joni haray kadi so tawi woni a lootaki ha subaka on heewi subaka on feƴƴirta joni haray landal angal ko honno on tigi gerdata ɗum ɗon landal moƴƴungal telemago sengo ɗon ko on ɗum marɗen ko faamen ɗoftagol Allah subahanahu wa taala on ɗum ɗon adi piiji ɗin fof ko adna ɗo ɗum ko goo ɗimmum ɗum haray lootagol longal ngal ɗum ɗon haray hino waɗɗi on tigi par ce que ma o juula joni noon haray naaɗo meɗen Muhammad sallallahu sallam e mayri ɓenote sallah sallam ɓe maaki wondema hayrul amali as-salatu fi waqtiha ɓuri moƴƴude golleji ɗin fof ko juulugol wagu toon ka wagtu makko on arano manni ɗon joni noon hurgo mongon iɗon haton jiiɗe maggo ko daruriyatum fil hayat ko haton jinɗon ka gurdam moɗon ko o mara laawol goo ko yaltiron sina looto ɗon ko honno marɗon ko waɗon ko piyum gootum ko yo waɗu ko Allah wi kon ko fattaqullaha mastata'tum hulire Allah embere no taagirana on noon on andi hurgo mongo waɗa e bruit donc so yeyi ka hurgo ton
ko yon eto bir ko waaw don kon fiwata bruit on tampimbeya si yawtoyi e taaga mon on lorroyiɓe haray Allah non nangetirta on par ce que wona e hoore yanni moɗon lorroɗon ɓeya haray onon ko marɗon ko yo toroyagol ɓe yaafuye a jamma de mino mi looti ɓay tawi mami looto longal monate mami looto on ɗo leur haray on yaafoto tawi woni tampini on gaa harna e hoore yanni mo ɗum ɗo fof no naati e hadis ko sallallahu maki innamal a'malu binniyati ka yawton ka hurgo ɗon anni e mon on ko won ɗum ko lorrugol kawtalngal ka lotagol longal ko anni ɗon lotagol longal fi yon rew Allah subhanahu wa ta'ala ɗon ko malotoɗo longal eto ɗon berno wawi ɗon noon fita lorru kawtal mongal kala ko yahoyi e dow taga mon on haray Allah nangetirta on wallahu alam mo tig tig on albarka e Allah waɗ joddi aljanna on tigi weltake moƴƴana amin ana kadi weltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ɓe hikkitiɓe ɗon ɓe numéro mum sakkitiri ko 24 05 assalamu aleykum waleykum salam nam usayno jenti waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz en salamu aleykum waleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nala ton alhamdulillah aray mi weltanike o moƴƴo yo Allah hokkon baratine allahumma amin ala no hokko en fof amina haray min landal ngal ko si goɗɗo ni hara goɗɗo fiyancike goɗɗo so hara noon avamɓe jommidi hara goɗɗo ni hara o torike no goɗɗo kono hara dewgal hari humaka hakkunde maɓɓe avant dewgal ngal humede hakkunde maɓɓe hara noon piiji buy feƴƴi hakkunde maɓɓe kono baldi ɗum ɗon kam feƴƴali hakkunde maɓɓe joni noon si ɓe jommidiri ɓe heeɓiɓe ɓe joni noon jiwomo fuɗɗike janngugol mo nande ustadi ɓen ni no waajo joni noon hara mo soɓiti ko o annda hara si ngal ɗon dewgal no laaɓi kaasi laaɓa ko ɗum ɗo woni landal ngal landal moƴƴungal ɗon koko laaɓi pos ko wiwɗon kon ɗo si tawi woni himo anndi hakkil makko wondema adi dewgal ngal humede hari ɓe kafaali mbarndi ndi annduɗen fi mum ndin hara dewgal makko ngal hino laaɓi si tawi woni noon himo anndi ɓe kafuno mbalndi si dewgal waɗa ɗon himo anndi ko hoore dewgal bongal ɓe jooɗi ɗon ko kanko wawi ñaawgol nden ɗon ñaawore par ce que enen en annda ko ɗum feƴƴi nder ton kono amma noon tawi woni haala kono siforɗon ni ɗum ɗon balɗe fof feƴƴaali hakkunde maɓɓe ɗum ɗon bonnata dewgal ngal maɓɓe ngal hay fus si tawi woni ko ɗum ɗon ok awa jarama buy Allah ko mbaraji ne jarama buy Allah ko mbaraji ne salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam ɓe numéro mum kadi sakkitori ɗo ko 65 83 salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi usayno jenti on assalamu aleykum oustad waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama albarka buy Allah windan on ka ɓuuri e moƴƴude ɗon min ni landal ngal ɗo oustaz ko si tawi goɗɗo jombi joni par exemple hara hande ko le 12 août donc si ari kadi har kadi le 12 août kadi 2017 si wonti no wawi invitude ɓeygu mum ɓe yaha restaurant ɗum ɗon ko landal aranal ngal landal ɗiɗaɓal si tawi on ti kadi ka suudu on ti kadi hara photo ji no yowi ton ko photo ji on tigui e famille mum taray ɗum kadi no dagi si dagaki gogo on haray waƴintingol inna mi yombiɗo le 12 octobre so wonoyi 12 octobre mi invité ɓe gan ka restaurant ɗum ɗon wona ko tawa ka diina nam par ce que haray on tigui sinci saria nam innugol haray mo jombi wonoyi yitande nden ñalande ɗon ko on tigui invité ɓeygu mum ka restaurant so wawi invitude ɓeygu ma ka restaurant ñande o ñande yaw ñamoyon nam ma sena ɗum nde heɓuɗa mbuuɗi o ara waɗaali wagutu nam kono innugol fimi jombimo e 12 octu wonoye 12 octu hewti komi heɓiti mo mbiya ɗaare on tigi sincika diina saria on noon ko juuɗe Allah subahana taala tun o woni nam amma mitugol ɓeygu mum waɗa ko welatamo kon fiye ɓurtu wawde wondude harana ko Allah lon ɗon añi nam ɗum ɗon koko moƴƴi par ce que ko tawa ɗum eko moƴƴinta ɓeyguru nden nder ton fiyo debbo on welto fiyo dogal ngal ɓuri wonete laɓede ɗum ɗon haray Allah ala e ɗum ɗon amma noon waɗintingol ngol inna mi waɗi ɗum ɗo date mi waɗa ɗon kadi haray ɗon on tigi naati e sincugol piiji ɗin kadina nam ok landal ɗimmal ngal de kon ɗum ko photo hara kaka suudu si tawi photo ji no yowi telema fi photo ji ɗin ka suudu nam ko ɓuri sellude e konnguɗi karma koɓɓen no woodi innuɓe photo honno wiyete haray ella ala kono ko ɓuri sellude kon nam photo hengugol photo e suudu wona ko moƴƴi few nam par ce que photo ka suudu ma malayka natta nder ton nam hare noon en fof min eɗen faala e malayka naatu ka won en toon par ce que haray ko moƴƴere marɗen donc maako noon
hengugol photo ka salon mum yontigi ndaaru ko nafoore on ɗum marɗa e waɗugol on photo ɗon amara nafoore hay fuspi ɗum tiragol photo on ellala e muɗum kono tiro photo ji ɗin ƴettaɗi maraka nder keesuwal ma ñande fa landarde wo awtigi salma ngal ndaara mara nder ton kono hengugol mo ka maadi par ce que no ari ko sifa fi nene Aisha ko yowndiri e fii ɗum hadisji ɗin wolama nokkel ɗuɗuɗi ɓe yiwu no mbaadi o ñaama goɗɗum e ngawlu maɓɓe on Jibrilu arno o naatano nder ton donc ɗum ɗon holli wandema photo on ka suudu photo on labaka buy noon no wadde suguɗen piiji par ce que nafoore ɗuuɗa e ɗo alaade enote taminude ala kono faydu nafoore ɗuuɗa e muɗum kadi haray ko lundi ɗum ka diina haray ko ɗinnon piiji ko tawaɗi e pooɗaɗi seytan naada ka galle on tigi seytan noon so naati e galle o lanca nder ton donc maaro noon haray photo on yon tigi tiiro ella ala sima fala tirade ko ɓuri moƴƴude aron tigi tirake sina ko atonjine mum ko wono kaddante wono no keɗu ko waɗete ma sa tiiri ke fiya hande to goɗɗum awa ƴettumo maraka valise maɗa ñande sa landade mo o fonta ɗon daara kono wata hen ka talon ma haray labaka wallahu alam on jarama albarka buy barakallahu fikum fikum barakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaykhuna kayfa antum? Alhamdulillah, don jam. Amen e jang nala ton. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu aidan. Yo terne labama. Wallahi ona kata welta nama noddu gongol andita yalla mo hokku en baraji din en fu. Amina. Menen kadi min gebino min ebbira min moƴƴo e kawtangal. Awa ko wakkitagol moƴƴa nambarana to molnaɗo hara yallah windu baraji ɗi allahumma amin allahumma eyyo hara meɗen hiro ɓen toon fof assalamu aleykum yettoto inchallah jasakumullahu hayran wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh namo saben awa hatten ɗo noon inchallah awa haray tigi tigi on o weltanama fota eɗen toro Allah subhanahu wa taala yo hokku on baraji waɗɓe jihad fi sabilillah waɗa barke ɓeygure monɗen e ɓeygure kala tawtuɓe on e waɗangol ɗen nde yewtere ɗo yimɓe no naftorde ɗo nokkiyel ɗin buyi haray kon tigi mari ko wiyala on ɗo waɗu barke e moɗon on e ɓeygureji mon ɗin naada en aljanna ko ɗon ko faala ɗen amina ya rabbi Allah waɗan en fuu meɗen allahumma amin on jarama onon kadi albarka buyi haray mi weltike fota men salmini ɓeygure nden nde fuu ma yettoto inchallah haray inna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mi noon jarama o sadio albarka boyi Allah lan ɗo yoɓɓon ko ɓuuri moƴƴude mi weltike fota noon on jarama ara min salmini ɓeygure nde nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe haray no andirɗen noon ko ɗo wonɗen hattude hannde kadi inchallah haray mi weltanike karamakoɓe men ɓen e karamakoɓe wowɓe kadi natude waɗana e yewtereji ɓen mi weltanike on onon kadi wonɓe natude jentoɓen e wonɓe wallitade fino lawol kisal yara yeeso haray wono luttuɓe ɓen ɗo on jaabaka question ji mon ɗin haray ɗumen yaafini haray ɗen wawi accude ha yontere hannde kadi so tawi hara ko ɗum joyi yontere hannde jaaɓi inchallahu haray fuɗɗoro question ji mon ɗin noon si Allah lan ɗon jaaɓi haray toujours milan andintina programme ji ɗin ka laawol kisal haray ɗumen yaafini kadi moƴƴa ko wona seeɗa haray bayana no retardude seeɗa naatu ɓay ko 21h30 wowɗen waɗude l'air Paris on kono nandirɗon noon e waɓutu futuro on no ukkodiri e muɗum haray ko ɗum ɗon woni retardinde seeɗa sina ɗum haray si sasi ɓe naati haray ko ɓe darnata woɓɓe yaha ɓe juuloya si ɓe arta ɓe fuɗɗito kadi haray ko ɗum ɗon woni retardinde bayana on seeɗa kono haray ɗo men yaafini murade moƴƴuru haray no waɓatuji ɗin dirtiri seeɗa wu neɓatara ɗi dirti seeɗa inchallah haray ɗen wawi waɗude leer wowɗo on bisimillah haray no andirɗen noon e alkamisaje ɗen ka e honno tenen jeɗen kadi hiɗen mari redivision e 19h30 l'heure français on haray bayana inchallah haray talataje ɗen kadi hiɗen mari darso usasi isa salon haray ɗomin toraniɓe ɗon du'aɓe sella e ɗe balɗe ɗo e haray talata on ko darso maɓɓe e 21h30 l'heure français on e alkamisa ko darso usasi abdallah on kadi matinuddine on ɗum noon kadi koye 21h30 haray noon sa abdallah ɓe senani en Afrique humpitagol famille on haray ko oustaz Mamadou Salih
liaison ko ɓe halfini darso on ha ɓe arta inchallah haray ɗo mi weltaniɓe kamɓe kadi ɓe kippi ko ɓe halfinako haray ko ɗum ɗon marɗen ka programme men ɗon haray kañum e jumaje ɗen inchallah haray ɗon weltanam raadu moƴƴuru ko na seeɗa haray min andinti noon toujours kadi programme ji ɗin ka laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe haray ɗon kadi hiɗon weltananene gotoɓe tedduɓe haray golleji ɗin no waɗude mouradu moƴƴuru en torike subhanahu wa ta'ala on yo yoɓu en fof meɗen jannatul firdawsil ala yallah walan ɗon ittan en fof meɗen andeji men ɗin yallah fewna e ɓiɓɓe men ɓen yallah fottindin e modiɓe men ɓen en torike subhanahu wa ta'ala on haray mi weltike en tori kala yo Allah weltano en ɓuri ko weltodiran ɗen kon ɓay ko mo Allah weltani haray ko on ɗon woni ko gagné haray men inni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah hokku en walugol e jam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal